биһиги кэпсиэр киир ойбут Саха Республикатын үөрэҕиритин туйгуна методист учутал Российская Федерация үөрэҕиритин министерствотун бачуотунай грамотатын хаһаайына отут тоҕус сыл үөрэҕири эйкэтигэр үлэлээбит география, биология учутала Сливцова Надежда Яковлевна болар. Үтекинна Надежда Яковлевна. Дороба Алена. Надежда Яковлевна, пожалуйста, биеха турябит юэскәбит, оҕос кытааспыт сирин туһунан кэпсиэхит дуо. Мен хаңалы сарыйонугар тыгынча 906 хыллааққа бесиин сүрбө үскүнүгөр самаан сайын эргиен келен турдагана от мас көгөрөн ыһыактар буола турар кеннеригер эмтээк уулаах абалаах көөлүрдөө турар санаторий курорт деревняга төрөбүтүм. Каннык багарар киеха осколага өремит сыллара олоғын кәрі бәле сыллары болалар. Ол сыллары ақтан санаан ағыққыд дуо. Мен маннайгы класска алтан нәхилегер ағыз класса осколага үйрене кирбитим. Бұл сколаны ағыз сыл үйренеммин. Бітейда орта сколадығыр 9-10 класска үйрене кирбитим. Онна бейін чернаколор өретебит. Чернаколорымын үйренмедим. Онтан класспы салаячытынан бияха нучатылын оны литературатын үйретер учуталбыт. Терехова Лидия Терентьевнета икки нәхилек оғылары қолбахан үйренмеппет, оны кені бігіне хүрдағы чөй иллах айлах коллективке түмпіті. Хүрдағы албақ оскола тәрәхіндері еркіттар етібет. Бігі бұйыл осколаны бітербеппет бейін сылы болла. Надежда Яковлевна, ұжтал ететер қаны үйренмеккеті? Мен бүтейдәқі ол хеттон үсіллақы осколаны бітерен барамын. Хабаровскай край, Комсомольск на Амуре коракка, пединститутка үйрені бар бітім. Онна бұ үйрекпін ағы 15 сыллаққа бітеренмін аммаға ол біделі бітім, үлебін сақыла бітім. Әйгі осколаға салайыр үлетігер әлбәқ сылы үлелі біккет, ол туғынан тәпсеқид до. Мен еті оғы түрілтетін халаячытынан хаджат барамын. 2-1 хыллаққа орта сүйек кластарға директоры үйрек чағыгар холбаячынан анамыдым. Манна мен 5 сыл ұстат өлеләбітім. Бұл үлелер кәнмер хүрдәқ хатабыллақ, хүрдәқ үләхет, хүрдәқ бәйлерін, иделерін бағалабы, үчталары онна халаячылар кітті өлеләбітім. Ол құрдық мен үлелер кәнмер Слепцова Василий Иннокентьевич, Петров Павел Маркович, онтаханан үйрек чағыгар хабыстар улахан кластарға Назарова Саргалана Кимовна, Месникова Валентина Афанасьевна, онна методическая өттігер улахан көмені меха Артемьева Александра Ивановна орбыта, кенерттен әлбәқі үйренбетім ден әтияқпын бағарабын өсі білгөлеләбі коллегалар бұд. Бәйім де үйрекпет наставниктар бұнан аттияқпын бағарабын Қолура мен географияға бастан үйрәға бүтерер бір дипломны үйлебін ұлар бар практика ден барағын, госпрактика. Онны меха Бессунова Вера Семеновна хүрдәғ әлбәқ көмедің орбыта, мен кенеттен хүрдәғ әлбәқі үйренбетім. Онтан биологияға бәйін наставниктар бұнан аттыбын Тихонова Альбина Ванымнаны, Гермогенова Клара Дмитриевнаны, оны тағынан берге үлеләбіт үчталлар бұттан, коллегалар бұттан әме әлбәққа үйренметім. Любовь Комнаровна Иванова, Любовь Степановна Матвеева, кенлерттен әме мен хүрдәғ әлбәқ опыт. Урогу хайдақ ұйтарға дағаны, урогқа хайдақ ерен жағанарға дағаны үйренметім. Амма орта осколадығар аң бастан қағат үлілік кәлбік кетей, осколаға үлеләбет сылар күтін санан ұлыққып до. Мен маңнай, бұл маңнайғы нөмірді орта сколаға үлеләбітім ден кені интернетігер, интернетті аты, ол интернетке мен итәчінен 9 сылысты үлеләбітім. Ол бұйығыр өсі неделя, әтті час орта сүйек кластарға география руғын береретім, үйретерім. Онтон 995-9 ағыз сылларға алын сүйек кластарға итер үліға халаячынан ылылы бұтым. Ол күрдік еті кемге бейгі сардаңа оғы тәрілтетін тәрібіппет. Онтон 990 ағыз 2 хылға бері 2 хыл ұстата
Өсті аны орта сүйек класстарға оғы терилтетін халаячтының тақсыбытым. Манна биһиги жулуур диэн. Эми оҕо терилтетін терибиппит, ытылдығы түлі түмігінен үре жылы битүүтүгер бастын класс диэн калааһы таһаараммыт миестелэһиннереммит. Күддаах тәрәһиндаах бир улахан бешери тәрийенни тарбыт. Оннуттан бастабыт класс билден туран нагарада тутар эте. Надежда Яковлевна, үөреппит оҕолорго туһан ахтан санаан ааһы кыдду. Мен бу үлэлэбит сылларым устатын тохары хүддаах албак оҕон гытталтыстым, үөреттим. Ол быыгар кылгастыкта боллар 2 класс алаячытынан үлэлэбитим. 1999 сыллаакка 7 класстары Иванова Эмма Эдуардовна атын хилге үлэлии көспүтүнен меха кени 7 класстарын туттарбыттара боголор хүлбеттен такка хүлбе готилер. Хүлдәк албактар ете, ото боголорун болана хүлдәк үлэһи түрәккә багалак, төмсүләк, көктәк багай оголор ете, индегенен хүлдәк үчүгәй класс коллективын халая хаҗыбытым. Онтан 2 класс бун боллагына 2010 сыллакка, эми 7 класс калбытайыппын. Бу класс бар оголор максаны 15 эрете, агаяктар ете. Классым оголору бары үксөлөрө идаланнар, бээлерин иделерин багылаан, эми бир эме табака баттанар үлөйт, амма нелегер үлөйчөн болайчалар. Онтон мен өребинер. Отун билен тура каннык багары ручуталга бу өреппит оголорун эняха макталлара, итеңырылара олук токтарды күндү болар. Эһиги амма бастыкын өмөрдәк орто осколатыгар ырсыларга меценат болар кытын биһиги билебит. Ол туһунан кепсиэхидду. Биһиги бу меценаттырга амбастан жекергеннер хүбелеспиппит, ол курдук мен кергеним хөбен уйбаныбыз үлелир осколагар өренәтчилерге, выпускниктарга стипендиятан якаден кини бастан этикиллер бите. Ити 2-6 Аллахате. Онан бастаки стипендиапыт Петрова Саргадиен, Любовь Степановна Калаһыгар естественный Калаһы бите. Итинтен хагалам. Бу былырынгы хылга дери 17 хылыстата. Биһиги жекерген меценатствонан жарыктанын келдиби. Сылайы оголорго каянда чөй үрәхтәхтен булбата, осколологор, активныйды кыттар, спортсмен, онны биһиги ите олорор төлбебит, күнү курстырып төлбете ди, ол төлбебит, оготугар выпускнигар бүтерер ого, осколун бүтерер ого, нар беретчи бит. Билигин мен хоготан калан барамындаганы ол кергеним олуктабыт идеятын кини эппит баганатын толоробун. Негенемин хылайыттын стипендиямын халгы бере ханалактым. Осколага үөрнэ сылжар оголорго тугу багары этибити. Отто кихологор бир сама йөрүләк, умноллубат түгенинен осколага үөренмит үөренер кемнергит болар. Олихин мен бу үөренер кемгитигер, би үөренер беремегитер. Олус ситихилактык, тухалактык, кэлин үөрэ көтө ахта саны сылжар кытбык үөренин деммин багасанабыт тиреддебит. Он тахынан үөрэмит кахагытыгар учталларгытыгар өрүү курук макталлах болун, төрөбүт дойдугутун таптан, үөрэмит осколагатын өрүү саны сылжын, үөреппит учуталларгытын өрүү мактана санааны харар болун. Неден багаханабын этебин, онуттан эгили өрүү жол йөрүрэ аргыстанын ден алгыстылбын тиреддебит. Надежда Яковлевна, бүгүнгү индилехине кепситигит игин биһиги махсанабыт. Олар мене яхаме бүгүнгү бу ыңыраңгыт мейин кытта көрсөн кепсеппеккет, үлелән аспыт оскола бар, келен ылжыттан аспыттар яхаме макталбын тиреддебит. Мен бу кабинетка үлелән аспыт сылларбын актан астакаманнык. Ити 2006, 2000 сүйбе бир сылларга мен география, онны биология учталынан леләбитим. Бу кемнерге
310 кабинет бу география кабинетін себедисейтим. Осколабыт сүйдбейін сыллах юбилейин черчетинен кабинет саңаттан оғыллыбыта, саңардыллыбыта. Администрация түттен этик ирбіті. Кабинетка Маркел Тиханович Михайлов атын иңерерге, оннаттон истенден орутугар. Оны биһиги эдер коллегабынан Наталья Геннадьевналын материалын комуян истенде кабинетта сөттүөт табличка, стеллар соңоттороммут кабинетпытын саңардыбыппыт. Биһиэхэ бу истенде оҥоһуутугар Мария Маркеловна диэн Маркел Тиханович кыра кыыһа элбэх материалы уонна аҕатын олоҕун туһунан кэпсиир картаскалары биэрэн улахан көмөнүн орбута. Бу манан стеллар турпута онно учуталбыт, наставникпыт, туттубут маллара бааллара. Ол курдук остолга турар лампата, суруммут тетерээттэрэ, үлэтин былаана, радио бара, магнитофон, телефон. Онун таһынан кини Москвага саха хэриттэн учуталлар сиэстэригэр делегатынан сылдьан кэппит костюмэ онна бартыбыала бааллара. Иктебиллээх учуутал, сатабыллаах салайааччы Надежда Яковлевна Слепцова отут 4 сыл устатын тухары амма бастыкы нөмірдәқ орто скулатыгар үлелән хамсан кәлді. Әлбәқ сылларға методической холбуғық салайаачытынан, әдер учуталларға наставнигынан үлеләді. Курук олағу кытары тәңге барсан саңға үйернерге жулығар. Бәдін бай опытынан әдер коллегаларғар берсер, сыналақ сүбелері берер. Кені уроктары чөпчі аналлақ, сұрықтақ, дирен исқоғаннақ, үддік етер солтылақ болалар. Надежда Яковлевна биһиги скола утыгар өр сылларга үлеләбит учуталлардан билдестере болар. Учутал быһытынан дирин билилээх, киһи быһытынан үрдүк культуралаах, үөритер оҕолоругар улахан авторитеттаах учутал болар. Биһиги Надежда Яковлевналыын уантан тахса сыл бирге алтыхан география учуталынан үлеләтибит. Билеген кини башоттаах сыгнялаңа олорор. Надежда Яковлевна урогун ыытарыгар куруутун эрдеттен белемненен, арас литературалардан, булан оҕолорго тиийимтие өйдөнөр гына итаҕатиилээхтик интерегенттик кэпсиирэ. Хас урогун ахсын олус үчүгэй пооручнай булааннары сурумуп булар. Кини уроктары үрдүк таһымнаах булалар. Надежда Яковлевна үлетигер олус берниилээх, кыһамньалаах, барытын үтүө суобастаахтык толороро миэха туспэйбэр, уонна элбэх учталларга холугур буолар. Хас бирдии учутал кең туттуута үөрэнэлчилэрэ. Надежда Яковлевна уроктары тахынан үөрэнэлчилэргэр арас интерегинэй класс частыры айылғаға тахсылары тырыйара. Төрөпүттерге анан беседелери ытыра. Оны тахынан хас бирдиилэригэр, жээлэригэр сылжан жетээҕи условияларын билсире. Хас бирдии оҕа үөрэгэр, олорор условиятыгар улахан болгомто уурара. Стихилахтик үөрэнэллэригэр сер майка өттүнэн иитилээх болаларыгар көмөлөһөрө. Здравствуйте, меня зовут Светлана Андреевна Аргунова. Я врач-офтальмолог-хирург Якутской республиканской офтальмологической больницы. Надежда Яковлевна у нас была первым учителем по биологии. Она нас научила любви к растениям. Также Надежда Яковлевна была первым наставником к научной работе. Я многократно участвовала в конференциях «Шаг в будущее», а также олимпиадах. Занимала призовые места. Хочу поблагодарить Надежду Яковлевну за ваш нелегкий труд, любовь к профессии. 2006 сыллаахтан Надежда Яковлевна кэргэнин Слепцов Семен Иванович кытары сылын айы амма бастакын өмірді хорто сколатын бүтерер оғылырға стипендия анан өйөбіл тирек болалар. Инникиге канаттылар. Үтө күйінен мен атым Клара Романова. Осколаны 2-ағыз сыллаақы бүтербітім. Бүтерер сыл бар. Ыялар бұттан Надежда Яковлевна, онна Семен Иванович Слепцовтартан анал стипендияларын ылбытым, наха үйербітім. Мақталбын тердебін Надежда Яковлевнаға учуталбар, маннык оғылару биһиги күннүк төлбә оғыларын өйөн, стипендия анан үйераққа бараларгар күз кәмә болар кітігар. Надежда Яковлевналах Семен Иванович әхеге қолы бүркітінен бігі аллар Романовтар әме
бэһэбит анал стипендия олохтуоптун багардыбыт осколабыт географияга чулуу вернячилергер биһиги тапталлаах географиябыт учуталын Захаров Егор Егорович атынан. Онна бу географияны край верттер оголорго түс кеме болохбут этедин эренебит эһиги биһига көмөлөсүп көтөн курдук. Учутал идете устук, ол эрен бачуаттаах, улахан макталлаах. Ол дыһын учутал ден самай күн сиргерчоллаах киһи буолар. Ден этер биеге кинебит героя Слепцова Надежда Яковлевна. Мастал кере киһиге учутал үрдүк атыгар, үгүс кыһамник туһугар, үтүө багасанаагар.